Na početku priče devojka se vraća kući posle posla. Ona otkriva da struja u njenom stanu ne radi, iako su svetla u ostatku kuće su uključeni. Osetivši da nešto nije u redu, ona koristi baterijsku lampu da oprezno razgleda stan. Iza nje se pojavljuje nepoznati muškarac i napada je. Prođe nekoliko dana. U istoj zgradi, u susednom stanu, čovek se budi uz zvuk alarma sat. Nežno mazi devojku koja leži pored njega, doručkuje i odlazi. Posle nekog vremena budi se i glavni lik po imenu Kyung-min. Nakon što je završila jutarnju rutinu, ona napušta kuću i nalazi mrlje na bravi na vratima dugmad. Kyung-min je pedantna i uredna, tako da je strane mrlje od prljavštine čine opreznom. Za svaki slučaj, promeni šifru vrata. Kyung-min radi u banci dugo vremena, ali stvari ne idu uvek dobro zbog njene meke prirode. Posle napornog radnog dana, vraća se kući i primećuje da nešto nije u redu sa vratima ponovo, sada je klizač reze podignut. Tokom telefonskog razgovora sa svojom majkom, Kyung-min otkriva da je pokušala da je poseti dok je bila odsutna. Nakon što se utešila da je majka zaboravila da zatvori rezu na bravi, ona ide u krevet. Odjednom čuje kako neko pokušava da unese šifru da bi otključao vrata. Ne uspevajući da otključa vrata, nepoznata osoba počinje nasilno da povlači kvaku. Obuzet strahom, Kyung-min odlazi do vrata i gleda kroz špijunku. Na polju nema nikoga, pa pogleda napolje i vidi opušak na podu. Ona ga umotava u salvetu i predaje policiji na pregled. Policajci odbijaju da pomognu Kyung-min jer nema čvrstih dokaza o zločinu. Ona se vraća svojoj kući i posle nekog vremena zaspi. Usred noći goli muškarac izlazi iz njenog kupatila i nežno je miluje po kosi. Ujutro, Kyung-min se budi sa strašnom glavoboljom. Na izlasku iz kuće sreće čuvara i traži od njega da je pokaže kameru kada se vrati. Pre posla, Kyung-min dolazi da upozna agenta za nekretnine i pregleda stan u drugoj zgradi. Ona odlučuje da odustane od ugovora, jer je kirija nerazumno skupa. Nevolje čekaju Kyung-min i na poslu. Ona pokušava da pridobije novog klijenta, Kim Ki-yona, i nametne dodatne bankarske usluge na njega. Ohrabren njenom pažnjom, mušterija je poziva na kafu, ali Kyung-min odbija. Uvređeni je optužuje da se za njega interesuje samo zato što je videla njegov bankarski izvod. Uvređenog čoveka isprati obezbeđenje, ali mu na kraju preti da će joj se osvetiti. Uznemirena, Kyung-min se vraća kući. Ona vidi kako šef ukori čuvaru i odlučuje da ne pravi situaciju, još gore tražeći da vidite video snimak sa kamera. Nakon što zaspi, ponovo joj dolazi nepozvani gost. Stavlja joj hloroform maramicu na lice, a ona utone u još dublji san. Dok je ona u nesvesti, stalker obavlja svoju noćnu rutinu u njenom stanu. Tušira se, opere zube njenom četkicom za zube i legne go pored nje da spava. Sledećeg dana Kyung-min se ničega ne seća i pati od glavobolje. Nakon što je do kasno ostala na poslu, ista skandalozna mušterija je hvata za ruku i pokušava da je povuče sa sobom. Od uporne mušterije spasava je njen šef, koji je vodi kući. Kada uđe u stan, pokušava da upali svetlo, ali ništa se ne pali. Šef joj kuca na vrata i vraća joj novčanik koji je ostavila u autu. On joj takođe pomaže da se vrati električna energija u kuću. U znak zahvalnosti, zove ga na kafu. Odjednom je shvatila da čoveku nije rekla broj svog stana. Misleći da je njen šef progonitelj, Kyung-min istrčava iz svoje kuće i odlazi u policiju. Policajci opet ne veruju ničemu što ona kaže, ali ipak odlučuju da je prate do njenog stana. Kada otvore vrata, vide da je šef Geum-min ubijen. Nakon incidenta, Geum-min je pozvan na saslušanje kao osumnjičeni. Da bi se slučaj što pre zatvorio, detektiv je pritiska i pokušava da ubedi da je unajmila ljude da ubiju njenog šefa, ali zbog nedostatka značajnih dokaza, je puštena. Da bi sačuvala reputaciju banke, Kyung-min je odbijena da produži ugovor o radu. Od svih njenih kolega, samo je njena najbolja drugarica Hyunju podržava. Po povratku kući, Kyung-min traži od čuvara da pokaže snimke za nadzor, ali to ne uspeva jer su kamere koje rade samo u liftu, a u hodnicima imaju samo lažne. Čuvar sugeriše da bi Kyung-minov nepozvani gost mogao biti neki pijani komšija koji je pomešao stanove. Kyung-min odlučuje da se iseli iz nesrećne kuće. Dok čisti, pronalazi ključnu karticu za bravu na vratima. Ona odlučuje da proveri stanove u kući i sazna kome pripada ključ. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja, Kyung-min se penje na sprat iznad. Tamo stavlja karticu na jedna od vrata i otvara ih. Stan je iznutra prljav i prašnjav, što odaje utisak da gazda nije bio kući dugo vremena. Na stolu Kyung-min pronalazi slova pod imenom Kang Seong-hye. Hyunju krade izvod iz banke sa kartice Kang Seong-hye da bi pomogla svojoj prijateljici da istraži. Devojke otkrivaju da Kyung-minov komšija svakodnevno kupuje istu količinu, u isto vreme, u prodavnici blizu Kyung-minove kuće. Devojke idu tamo da prate uhodu. Dve devojke primećuju devojku u prodavnici koja kupuje namirnice u tačno određeno vreme i iznos koji su videli na izvodu kartice. Prate je, ali ona uspeva da pobegne iz vida. Hyunju predlaže da se njena prijateljica razdvoji kako bi ubrzala potragu. Kyung-min slučajno pronalazi kuću sa istom bravom kao i ona. Dok pokušava da otvori vrata, ona unosi šifru svog stana i odgovara. U jednoj od soba, Kyung-min pronalazi svoju cimerku, Kang Seong-hye, vezanu za krevet.
Izgleda iscrpljeno. Anestetik je pričvršćen za njenu ruku. Užasnuta onim što vidi, Kyung-min pokušava da pozove policiju, ali čuje da neko ulazi u kuću. Ona se krije ispod kreveta i trudi se da ne ispusti ni zvuk. Kidnaper priznaje Kang Seong-je da je pronašao novu žrtvu koja je živi sprat ispod nje. Nakon što je to rekao, muškarac je ubija i počinje da seče njeno telo na komade. Otmičaru je skrenula pažnju mačka koja je uletela u njegovu kuću, a Kyung uspeva da pobegne. Manijak je sustiže, ali Hyunju spasava njenu prijateljicu. Ubica je pobegao kada je video da se približava policijski auto. Detektiv ponovo odbacuje istragu, okrivljujući Kyung-min za njen propust da se skine masku sa lica ubice i ne identifikuje njegovo lice. Policajci pronalaze leš Kang Seong-je u kanti za smeće. U ruci drži Kyung-minovu vizit kartu koju je dala skandaloznom kupac. Kim Ki-on je pozvan na ispitivanje. Detektiv izvodi isti trik na čoveku kao i na Kyung-minu i pokušava da dokaže svoju umešanost u sve zločine. Iako je Kim Ki-on ranije osuđivan nasilno, potrebno je više dokaza za dokazivanje njegova krivica, pa je čovek oslobođen. Kyung-min se useljava u novi stan i odmah menja brave i postavlja rešetke na prozorima. U međuvremenu, oslobođeni Ki Jong stiže u devojčin prethodni dom i pokušava da sazna od stražar gde se Kyung-min preselila. Kurir joj dostavlja paket sa telefonom koji je bacila u kuću ubice. Užasnuta je što je pronašla mnoge svoje slike dok spava. U tom trenutku Kyung-min upućuje video poziv Hyunju, ona se javlja na telefon i vidi da se u stanu njene najbolje drugarice nalazi uhoda. Bez razmišljanja ni sekunde, Kyung-min trči da pomogne svojoj prijateljici. Ki-on je napada ispred Hyunjuovog stana, udarajući je pesnicom u stomak. Policija stiže na lice mesta baš na vreme da spase Kyung-min od novog premlaćivanja. Pre nego što stigne da se oporavi, ona juri ka vratima svog prijatelja i razbija bravu. Unutra, ona vidi Hyungjuovo okrvavljeno telo i onesvesti se. Na drugom kraju grada, nepoznati muškarac otvara bravu Kyung-minovog novog stana i uzima ključeve. Kyung-min se budi u bolnici. Ispostavilo se da je sve što se dešavalo u stanu njene drugarice bila planirana inscenacija. Progonitelj je koristio Hyunjov laptop i unapred snimio sve snimke, a zatim je pozvao Kyung-min sa svog telefona da je namami iz kuće. Detektiv obaveštava devojku da je policija pronašla alat sa otiscima prstiju počinioca na mestu ubistva Kang Seong-ja. On obećava Kyung-mini da će uraditi DNK test kako bi pomogli da se Kim Ki-jong stavi u zatvor. Kyung-min posećuje sobu Hyunjoa, koja je uspela da preživi svoj susret sa uhodom. Ona se izvinjava svojoj prijateljici što ju je uvukla u ovu noćnu moru. Detektiv ulazi i daje Kyung-minu Smin skrivenu kameru, kako bi ona mogla da gleda šta se dešava u njenoj kući. Kyung-min odlazi u prodavnicu i upoznaje tipa koji je radio kao čuvar u zgradi u kojoj je živela. Čestita joj što je uhvatila osumnjičenog koji ju je proganjao. Kyung-min želi brzo da se udalji od neprijatnog razgovora, ali čuje da blagajnik kaže ukupni trošak kupovine kupca 3200 wona. Tačan iznos koji je potrošio stalker koji je koristio kreditnu karticu ubijene devojke. Kyung-min se žurno vraća kući, gde je zove detektiv. Obaveštava devojku da se njeni otisci prstiju ne poklapaju sa DNK analizom Kim Ki-ona. Osumnjičeni je pušten, ali ga je neko ubio. Drhteći od straha, devojka gleda snimke skrivene kamere. Zagonetka u njenoj glavi je gotova, na ekranu ona vidi stražara koji se krije ispod njenog kreveta. Ona pokušava da pobegne, ali on ovaj put sustiže svoju žrtvu. Policija uspeva da otkrije da je obezbeđenje kuće u kojoj je živeo Kyung-min iza svih zločina. Detektiv od svojih kolega saznaje da je nekada radio u hotelu, koji je sada napušten i odlazi tamo u nadi da će spasiti Kyung-min. Kyung-min se budi u naručju uhode. Čovek joj uzbuđeno kaže da će joj odseći ruke i noge čim pokuša da pobegne. Kyung-min počinje da plače, a progonitelj je miluje po kosi da bi je smirio. Iskoristivši trenutak, ona ugrize psihopata za uvo i pobegne iz sobe. Detektiv stiže do hotela i privlači pažnju ubice. Muškarci se upuštaju u žestoku borbu, u kojoj je detektiv ubijen. Besni manijak je spreman da ubije svoju sledeću žrtvu i napada Kyung-min. Ona ponovo uspeva da pobegne iz kandži ubice, ali ne zadugo jer teški nosač pada na njih oboje. Ubica pokušava da zadavi Kyung-min, ali Kyung-min ga odguruje svom snagom. Udara se glavom o eksere koji vire iz regala i na kraju umire. Nakon incidenta, Kyung-min se vraća u svoj stan. Sada njen život više nije u opasnosti, ali je malo verovatno da će ikada moći da se osjeća opušteno. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Ostavite vaše mišljenje u komentarima. Hvala vam na podršci, vidimo se u sledećem videu.